kubor nakaslem jong unongsan hima. Katkum katulong kubor balay alum na kibor pulit Karibhoy District, kakong deity majaw kabadai ke MDC badang syujob nakaseng Voice of the People Party na Lai Mkra Malki Constituency, kalangat hagajing mensaw, hadian makakali kabagasyong, kalalit hap syanala hakibenta jong kasurok ba National Highway 6, hakwinain, hakapor, katwi bejemen miet jong kapradarik ubnay liber arhajar arpasan. Katkum katulong kubor na kipulit layathu bagatay ke jingja kadai hakapor bagatay ke MDC jong kaseng VPP, kadang kiyo syanong ba syulong lingba kawe kakali Grand I-10, kabadan yu registration number ML Not San S, iwe Lai Not, kabalanya ada uba Aldoli Mautho na Malki Pedeng Shnong, lembat uwe pat urang ba ubalatip kerteng kum uba Geoffrey Poklong, ubangat lang ru hakajing mensaw hakadai ke jingja. Layathu ru hakadai ke miet jong ke jingja, yakadai ke MDC, VPP, lembat utay uwe pat urang ba ubala mensaw lapun kitno lingba kakali kitnong pang sa Bethany Hospital Outreach hanong po, nakbenta banyo ajing sumar kirki, bat hadian lapun kenriak no syaki wei kijaka ajing sumar kibak hamhe, namar kajing jor jong kajing mensaw. Karkum kidur ki balayo alum, loi iru ya kajing don jong ki bilar biya thali, hapo katiga kali, kabala penyeng hathanat nong po. Kam ringkat rang ban yada menta kajing aksiden namenta kajing yak breu namenta kajing ja hak hagni sok ni baman kasni ba hak itu lamun no lai tau breu menta yang juga ni pat dulu ini ben berhenti ba pinde ben kenya an lada pipin kenya an mod na kaliang jong ka asusun jong kino ki ya jat di bahan ailat ben terus na sia om batang baklau breu lai terak no kali kami hak tang kalau kompetisi ada le ya lem lasen amot melakukan keng lupa ya ka aing dong ka motor ka at da ka ba panbiang ni ka isla samtam kitrai kali pat jur makin subha ba anya yang no driver ubi bendon kalaken lada don driver no papan kali kanya lada kitrai inform nanya dapat beli lada driver don lasen dan lada don lasen tidak